از دور ناچم هر لسروی مجاره ابروگونای کوالیکارا هفسروکن دم پارتیه و برپرسا پیوندین در و ین دم پارتیه جستانبول میوانا منه تو گلکی بخیر هاتی خانم ابرود ارمانجا سرکیه دم پارتیه جدار خصناوی کنفرانسه چیه به تایبتی دوی وقتی ده وی دمیده دم باش یا راستی demek درجه جبو پیواژویا آشتی و جواک دموکراتیک هولدان و کارو خباتین ما فرزدنن هون جزانن پیواژویا کی آشتی گهاشتی ایدی آسکی قناقی کی دویمن دوی نامبرده اف konferans جبو ما هین گرینگتر دبر جبر کو پرسری کرد ایدی پرسری کی نام نتیویه لدوستن هوگرین کرد لچار عالی جهان به کردارا تکوشنک دیکن جبرویجی ام نهاد خازن دوستن خوی اینترناسیونال دوستن خوی دربی ولات و ولات دن راجع ام به مجاری به هفدورا نقاش بکن جبرکو جرباندن وان هنه تجربه کی وان دیروکی هی ام جن نهاد خازن به جرباندن و تجربه وان سود بگیرن یعنی جبرکو پیواژه آشتی جیان لهر ولایته دشبن هفدو yani مرود کار لبان را جبوخه درسا درخینه yani جبوان پیشروش پلان ساز بکه جبرویجی ام نهاد دخوازم به روشنبیرین جهان siyaset mederin cihanere emvi pevajı nikaş bakın yani huncu nüçeye kadar götün yani çar aliye cihane le başure Afrika le Mısır le Amerika le Hindistan le İrlanda le Baz Katalanya Almanya Fransa Kazakistan Kurdin Kazakistan le başur ul Rojava tevlibunek ve çevbe جبرویجی هم جبو تکیلین کرده هم جبو تکیلین نامنتوی یا سیاست کنفرانس جبو ما دیروکه که دست بده که جبرکو نهابه و امهین هسانتر هم خورتر لدر و ولات جوی مجاره نقاش بکه هون رزان aslında demek derece لجهان kampanya ki navnetevi jibo azadiye biraz öcalan temeşandın hemen demede praniye wan revşenbiranji ve pişkiri dahi jibo azadiye biraz öcalan mesela meyvanin me yenku halata Nobel girtine wana jibo ve kampanya karu kabat meşandın pişkiriye koyaş karakın Judy William usaya Şirin Ebadi ve peyame koya bişine disa li Yemen'e revşenbireki Rojamereki jin ve yejud disa halate Nobel girtine evji peyam bişine wana tevde aslında hem باشه تبحثا میوانا کریجا اف براسی بویا روجه اف چند روجم پرسا بجداریا الهام احمد هف سروکا ریوبریا پیوندین در و یا ریوبریا خسر الهام احمد بجدار دبت کنفرانسی ده ya esas em dixwazin ve bi fiziki were li İstanbul li vê konferansê de hafte xwe ji ber ku êdî pêvajoyê aşîtî de tekiliyên Türkiye û tekiliyên Kurda bi hevdûra hîn pêwendiyekî hîn zêdetir hewce heye ji ber wê em dixwazin em hêvîdarin ku wê tevlî bibe xatin ebro hûn dixwazin û hêvîdarin yan jî ya jî wê tevlî bibe yani wê bejdar bibe bi fîzîkî yani tevlîbûnek fîzîkî an jî li ser zûme wê çawa pêk bibe em ê pêk bînin li ihtimalekî mezin wê li ser zûme tevlî bibe yani ihtimala hatina wê çend ji sediye bi fîzîkî
yani ji bo wê ez nikarim tiştekî bêjim ji ber ku li siyaseta rojhilata navîn her dem tê guherandin em hêviyê me hêj qutnebiye em bawerin ku em hêvîdarin ku İlham Ahmed ve tevlî bibe. Aha yani hewldanên we hene ji bo ku rê bihatina wê bêdayî? Erê hêj hewldanên me hene. Hêvî zêde ye ku rê pê bêdayîn bejdar bibe bi fîzîkî? Yani merv ji bo vê konferansê bi giradeyê şexsekî nake. Ji ber ku li vê konferansê de pirsirekê gelê Kurd ve bê nîqaş kirin ji bo aşitiyekî mayîn de civakek demokratîk ve çawa ava kirin bi azadiya bi Rêz Öcalan em ê çawa pêk bînin ji ber ku herkes dizane ki ji ber vê pêvajoyê de bi Rêz Öcalan aktora serekiye lazım e ku pevendiyekî pir mezin e ku bi Rêz Öcalan li vê pêvajoyê de li dervayê be li kar û exebat û ev pêvajo bi xwe rêve bibe em bawerin ku em bendêrin ku ev nîqaşên navnetewî bi ev reşempîrên ku hatine li Türkiye demek nêzde bi Rêz Öcalan re bi nîqaşekî rûbirû pêk bînin. Yani ji bo pêvajo û ji bo civakek demokratîk ev pêwendî ji bo me hîn girîngtir e. Başa ji Rojavayê Kurdistanê ji bilî bejdariya Xatun İlham ti mêvanên din bejdar dibin? Na. Mêvanên me piraniyê wan li Awropa, li Afrika, li Hindistan hene. Başa. Li aliyê din aliyê desthilatê we kes vexwendiye ji bo vê konferansê ji hevpeymaniya Cumhur ji AK Partiyê ji MHP? Yani em li sazî û dezgehên demokratîk siyasî partiyên tevlere me davetiye û ji bo hatine wan bi taybetî yên ku li İstanbul baregehê wan hene me wana tevahî re davetiye şandiye. Yani ji AK Parti û MHP re jî vexwendname dawetname çûye wê bejdar bibin? Yani ji bo beşdariyê wan ez li me venegeriyan. Başa. Te got ku mêvan ji Îrlanda û Katalonya jî heye. Em niha ji salonên karo Başa. Erê İrlanda, Katalonya hene serokê Sinn Féin ve tevbe em niha li salonên amadekariyê jî dikin ya esas. Rast e. Yani mixabin ji bo amadekarî amaderiyekî gerek ez êdî derkevim li bernameyê. Başa. Ez zanim dema we jî gelekî kurt e. Zanim ku karê we jî zêde ye. Lê min dixwast vê pirsê şte bikim eger tu bersiva vê pirsa min jî bidî li ser bejdariya mêvanan ji Îrlanda û ji Katalonya hûn hêvî dixwazin çi sûdê ji ezbûna van her du navçeyên cîhanê werbigirin ji bo vê pêvajoya çareseriyê? Her du ceribandin ji bo dünya minakeke em dixwazin minakê wan çawa rêvebirine li kîjan aliyê de hêz girtin em jî dixwazin yani ceribandinê wan hîn bibin ji ber vê ji bo hatine wan ji bo me pir giring e. Ez gelekî spasiya te dikim hêviya serkeftinê jî ji bo konferansa we dixwazim gelekî spas bo te Ebrogunay alîkara hevserokên Dem Partiyê û berpirsa peywendiyên derve yên Dem Partiyê ji Stenbolê ji hola konferansê tu mêvana min bûyî. Tu gelekî bi xêr hatî.